tidak itu dan media persel tempat kiro pipa peglo nilitum ladak pini labang so asai hemalong kacing room lo pendidik tong alam sila hello nilitum X KSA alumni meet 9 November ni pedoji performance pini labang so asai hem itu reception committee ahem itu mingkulo nasi Fransi labang so asai hemalong kapang puja pan dia jom kacing honai Doktor tuliram long han alang le pan khalo alang li wang eglo tapi labang so office mate asai hem reception committee alang li dangkan kupia pot alang li pan Fransi di dum suri alang pan ke juro pi pan eglo ati alang le ding the sen pen tapi alang li sabe lada Frank X JC a member lo lapen Hamred regional committee long sampai lang sub center long sampai secretary eklem da bang pulo nona bangke ile cuma chief executive member lo autonomous council lo da dalang limitang mama seda da bang so long po KSB long dowe lembe da mega posi ani ake mepen ani class staff class pen pini la bang so sai have dang pong kuo pot alang li cuma phat nile tu da dang X student hoi pen suri alam the alang pan jeropat pajir lo lapan labang so mai along nai itu aluhi sarpo tumdo ake hai Omar Singh kiso alang linon MP lo alang li sampai aprang labang so KSA lo presiden mate mai pugeman kang abang lo lapan adun tu detung akaching hon MLA Bidat Singh Ingling alang li sampai labang so long ko KSA lo aprang ada girl secretary keman tang abang lo la silang like trong do report along pana kro pilo pena pa sampai ko pai ke biaso ile cuma lo karbeng lo autonomous council lo education IEM in church Richard to bi sampai nangi trong do report along pan sampai e tum churo pa year lo la pena pa sampai la da aprang 1959 pen non an la da pini ke cetong aja tum presiden do aja tum secretary do aja tum vice president do aja tum office secretary do la ek satum an claim bang ku bang dia tu indir tum da do la ka do we saben ka pini la so mai lo mate la so office opening along reception office opening lo ajong do no pot al do man apran si nili ake churo pi perfect lo la pen non nili kani ka tu make nil to make mangala nil to la bang so Karbi Student Association Alumni Meet Kibini ko ke mangalam sila puelo 1959 pen labang so KSA amanga batek Kalidan Gandiram Timung Secretary laban so nasi product tonggo dobi alang li presiden lo alang tum labang so KSA amanga batek penajo bini non an labang so Karbi Student Association pen pendangan society lo amoy at bungosot langsi alang tu pendangan kam klaim bom lo penon ada klaim bom lang ako klaim bom silang lasi labang so KSA mate non ni tu ke X lo kala bang so KSA pen achi undang lo nilimitang pada 1989 90 an nikana hot labang so KSA lo presiden ikia bang lo di mana bang lo lasi Bini dah ke bangki nilai tu thang dah klaim tidak ada. So lo, metang kam klaim lo, mana politics lo, mana business klaim lo, mana sakuri klaim lo. Sedame ladang itu cibupe, ladang itu Hindu dah do, Christian dah do, lasong saya kapre Hong Hari saya do, lape asong dah si ke klaim dah asong dah lo, mana sakuri klaim bang lo, mana employee klaim bang lo, mana politics klaim lo, business klaim lo. Sekarang kat tu kami, apa cepang room si, ditum sampai keban. Kopine sun ba claim theng ki mine ukamatha si akaching rom ni tun pedo pon lo la pen non 9 November di ba gedum la alumni meet dopo kala alumni meet do delo de do full pleasant la bangso KSA alumni society Malaysia forum by the committee sengko hala ke permanent body lo la pen hala so permanent body mandelo body nile tu khaya bhan chirap do ni phan deto do je phan nirtum kisuma pilopui asai tu nek bondi kadang le tum khe ke tin pura phan la pen khe bang chirap tum thekia phan
politics dong apan tu kali sa ke ka ding tur man jung ke society ran apan hidu ke ran tu man opinion son man sumar tu man spread tu man kera tu theki bide isu mana kam ba society upliftment apan development apan society development apan nil tu baki mang duji hala bo to ke mang ka tu ni tu pini amai lo mo itu than kon jelo dia tu long non tu air lo draft ta kuri bom lo ni tu PPC le pun ima dapat hala bang ke nil tu ke Kemana apan kena tu jod, kemana apan kita pun siji, mana apan sosialisasi bukan kali. Bon the society as a whole, kosong itu paprang theki ma. Non, say for example, non article 244A, autonomous dalam itu non hang bom lo, long lelang, dengan dikir ke plek betul long lelang. Nasi hadat ta, orang tu ni tu mungkin ahin besar. Lapan langsung nanti ongdung, autonomous ke hang party topik, SSC do, APSLC do, Kandas Kom Kaskom do, Karsa tum do, KSA tum do. Lasi halas solong dah tu X, KSA society ba forum ahin ben sabi, ni tu labang so, kosong sila doan, autonomous demand committee doan apa, political party doan apa, head doan apa, organization doan apa, panglung si isi vet. Ang bang sibet, aklai sibet bet, kosong saya autonomous ke hang kapalok theki ma budak. Nedum labang so kamata pondok. Berapa sebenarnya mulai pulo ke kisu ho, ke boy ho, no jet mai dum kar biang long. Abang tu hui dah kisu dum heglong lo. Kadang sampai ho tu ni dum ho tu dai, desong tu dai, lam thi pi dum dai. Laso thak se tu kapre do olah. Lai hu long ta ni dum cherap dum kia plan ni dum mesti dolo. Ni dum metang bini political long. Cipaman tu je pan kali. Ni dum personal again apa le dum ling kali. Both society as a whole. Ni dum gozon si parjap theki ma, pantui bon theki ma, paprang bon theki ma, labang so lama thasi. Ni dum laso ex KSA andak ni dum kacing rumpo ba kacing